sayohatga chiqmayım. Egzaminlerden keyin mi sayohatga chiqib baradim. İzmit'e. Hozirda degan bus pateni var. Aytibna kotop var. Olacak orada. Bizim Sakarya'dan İzmit'e avtobus var. Avtobus bilan barsa chaqiradi. Negizi bugün kun soğuk bolsa dagı İzmit şahrına geldim. Özüm жалгыз келдим. Азыр каток тепкени баратам. Ошондой негизи Измитте окуган студенттерде кыргыздар да бар. Бирок бүгүн ошол көбүрөөк өзүм жалгыз саякаттоо үчүн келдим. Мынакей типтер постоянно качан карасаң телефонда бирөөнү урушуп аткан болот. Негизи Отогар деген бул баягы автовокзал. Автовокзалга чейин 1 саатта келип калдым. Азыр болсо Катокко баратам. Негизи Туркияда каток деген аз да. Анткени ысык да бул жактачы. Азыр болсо меники деме да картам турецкий карта, бирок бул жерде деген тренге мингенде ар бири өзүнүн трен кардын өзүнүн картасы болот. Азыр болсо мен кредит карт басканым үчүн 17 лира алды да. Негизи анда болгондо мындай жөнөкөй болгондо 10 TL алмак. Бирок меники кредит картымда жеткенде жон гана картаны басканым үчүн 17 TL алды. Ошондой тренге миндим. Негизи тренди чөй сон атмосфера көбүнчө азыр камера тартып атсам көбү таң калышып карашып атат да. Бул эмне болуп атат депчи. Ошо менин шапкамды көрүп алып экен бул деп таң калышып атат. Азыр кийинки точкадан башка точкага баратам. О достор, азыр болсо мен Февзе деген жерине келдим. Азыр бул жерден кайра маршрутканы алмаштырам. Негизи Түркияда бир нерсе бар да. Баягы көп жаш улуу болгондорго место беришпейт да буларчы. Мен место берип, бирөөнү өрүп койсом, баары сүйүнүп алып, мына кыргыздар кайдан келдиң? Биздин жаштар андай эмес. Бирок чындыгында эле бул жактагы жаштарда Түркияда жашап жүргөндөр билет, орун беришпейт. То есть орун берип мындай отургузбайт да. Өздөрү отуруп ала берет. Короче, бул жакта деген андай маданият жок да. Жок десе муну моюнга алыш керек. Түркиядан жакшы жактарын алыш керек, бирок жаман жактарын алып кетпеш керек. Анткени көрүп атабыз көпчүлүгү бул жактан көп нерсени үйрөнүп барып, көрүп атабыз көпчүлүк кыргыздар келип, тамаки чегип кеткендерин, башка нерсе болуп кеткендерин. Албетте мисалы бардык нерсени жакшы жаман дейбиз. YouTube'a çekiyorum, YouTube'a. Video çekiyorum. Kanda olsa da var son dersene. Allah'ız. Dayı, nasılsın? Teşekkür ederim, sağ ol. Sen nasılsın? Eyvallah, iyiyiz. Gezmeye geldim, gezmeye. Neredesin? Kırgızistan, Kırgızistan. Ha, Kırgızistan bizim buralısın. Ha. Evet. Kırgızistan iyi. Karma aldım beni. Şunday dostlar. Kaç günlüğüne geldin? Bir gün buraya bir güne. Bir gün mü? Bir gün, evet. Ne zaman dönüyorsun? Akşam dönüyorum. Ne uçakla? İstanbul'a geleceğim, İstanbul'a. İstanbul'a gideceksin. Evet. Oradan nereye gideceksin? Kırgızistan'a. He. Bugün burada bir gün kalacağım. Bir gün kalacaksın. Evet. He. Geziyorum. Nasıl, Kırgızistan mı? Buraları sevdin mi, sevdin mi buraları? Sevdim buraları amca. Güzel, çok güzel. Güzel. Kırgızistan nasıl? İyi mi buraları? Kırgızistan bizim ata toprakları daha güzel, dağlar. Dağlar, şunlar, Evet. bunlar. At bol değil mi at? At bol. Ata biniyorsun. Evet, Okuyor biliyorum. musun sen? Evet, okuyorum ben. Sakarya'da okuyorum. Bu Sakarya, sen Adapazarı'ndasın. Evet, Ha, Adapazarı'ndayım. sen de öyle desene. Geziyorum. İstanbul'a Hangi bölümde okuyorsun? Bilgisayar programcılığı okuyorum. İyi, çok güzel. Türkçe'de konuşuyorsun güzel. Evet. Bilgisayar, güzel. Sakarya'yı geziyor musun Sakarya'yı? Geziyorum. İyi. Orada nerede? Yurtta mı kalıyorsun? Yurtta kalıyorum, yurtta. Çok güzel. Emanet ol. Eyvallah, teşekkür ederim anne. Size de kolay gelsin. Karagızlarçı. Şimdi yoldan çık öyle jardan bereyim dep
Ben gelsem misafir ederler mi orada? Misafir ederiz amca. Her zaman. Her zaman. Kırgızistan'a. Gelirseniz misafir ederiz, evet. Herkes. Türkiye'ye bağlısınız değil mi? Yok yok, bağlı değiliz. Eskiden bağlıydık, şu an öyle değil. Değil mi? Evet evet. Eskiden öyleydi. Bunları severler mi orada? Yok. Severler abi. Ha, iyi. Ошондой ой достор. Көрдүңөр да. Деле жолдон тап эле общение кылып кеттик. Но ушинтип центр жолдон уже буз патентине салонго келдим. Менин тушумда турат бул. Азыр эми ошол жака барам. Анан негизи саякаттаганда көбүрөөк жолду билбесең аябай кыйналасың. Чындыгында азыр эми заман өнүгүп карта деген чыгып калды да. Аябай элечи. Бирок интернетиң болбосо аябай кыйын да негизи саякаттаганда. Азыр болсо ошондой. Эми болсо каток терип кетейин деп келдим. Баса баалары боюнча студент билетиңер бар болсо 40 TL. Эгер студент болбосо анда 70-80 деп көрсөтүп аткан. Чалып дагы байланышып көрсөңүздөр болот. Анткени кээ бир учурларда булар иштебей калышат дагы. Иштебей калган учурда келип алсаңар жаман болот да. Ошолордун өзүнүн расписаниясы бар. Ошол расписания менен келесиң и плюс келип катышып кетесиң. Ошондой. Анан калпакты неге чечип алды десеңиздер, көп эле сүрөткө түшүп алат, анан белек кыласың дей берип ташатат. Айла жоктан чечим класс алып алдым. Мынакей достор, келип калдым уже. Буз патентине. Азыр саат 3-дө деген бир сеанс бар. 2-де да бар болчу билишим боюнча. 2-ге да жетиштик. 2-ден 8 өтүп тур. 3 сеансына кирем. Кенчтик спорт бакаллыгы деп турат. Патентке келиш үчүн ушунча убактымды короттум. Эми келип жакшына айтып кетейин. Достор, ушинтип патентке келип калдым. Ушу менен видеого тарта албайм. Мынакей өзүңүздөр билгендей, аябай сонун жер.